Siapa mau beli esnya Mama? Ayo jualan es. Oh, mantap. 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 Kal. Ada yang nambah. Hai gengs, welcome back to our channel. Di luar terang banget dan hari ini snowing lagi. Yumi-chan, dia fokus ngeliatin snow di luar. Wow, snowing Mama. Putih semua Mama. Ya, Pak. Kalian lihat gengs, putih-putih putih. Mau main salju lagi Nang? Iya. Yumi mau main salju lagi kah? Iya kah? Wow. Oh ini ada belalang-belalang apa ini? Nempel-nempel yang suka nempel di minuman, apa di buah-buah. Apa kabarnya Yumi hari ini? Yumi-chan? Kita buka dulu deh pintunya biar mereka keluar. Uish. Dan di playground sudah ada 2 mamis dengan anak-anak mereka mau main seluncuran. Kayaknya dia juga minta keluar deh ini. Yumi mau keluar? Mau main-main? Aduh, segitunya banget ngeliatin salju ini. Si summer girl ini. Dan kalian banyak yang bilang itu si Yumi melet-melet. Jangan-jangan udah mau tumbuh gigi itu Mak, gitu ya. Kayaknya sih gitu. Jadi di sini ada tradisi untuk bayi begini. Yumi-chan, ngeliatin apa sih? Iya, Yumi-chan. Jadi di sini ada tradisi kalau bayi kayak kamu mau tumbuh gigi dikasih kalung. Ngeliatin saljunya gitu banget. Pengen guling-guling ya? Nanti kita guling-guling ya. Iya. Mau guling-guling di salju. Mau guling-guling di salju. Tuh, ini dia kalungnya nih. Kita pasang ya ke Yumi-chan ya. Hai. Kita bikin sekarang kalungnya. Kalung untuk tumbuh gigi. Tunggu dulu. Tuh. Tada. Jadi kalung ini dipercaya ngebantu untuk apa ya? Ngemilkan gusi anak gitu loh. Jadi si bayi kalau giginya tumbuh itu nggak berasa sakit banget, ya. Dianya nggak berasa gitu loh. Jadi ini memang kalung untuk tumbuh gigi. Ini itu udah dipakai kakak Menta, kakak Zoe, abang Kocik. Dan sekarang ini kalungnya siapa? Kalungnya siapa tuh? Tuh, mau tumbuh gigi. Udah dibeliin titer. Udah melet-melet. Jempolnya digigit-gigit. Mau tumbuh gigi ya cepet banget sih Nang. Cepet banget. Ntar lagi mau nggak berasa loh. Bulan depan dia udah bisa makan loh. Pasti dia bulan depan dong. Cepat kali baru. Dan kita mau ngajak kalian keluar. Kita mau ngumpulin salju. Ini mumpung snowing dan salju di luar juga udah lumayan numpuk. Tapi belum kita tampung. Jadi Mama mau ajak kalian untuk nampung salju. Dan kira-kira bakal kita apain Nang? Setelah ditumpuk saljunya mau diapain? Diapain sih saljunya? Hah? Iya. Gemes.
Ist doch egal, wenn es ihnen schmeckt. Ja, kannst du das nicht wegräumen, weil da eh keinen Platz im Banyak saljunya. Dingin. riesengroßer Eisbruch. Weißt du, wo ich es gefunden Nein, habe? die. Da. Ja, und da. Yummy-chan, Yummy-chan, Yummy-Lasa-chan, Yummy-chan, Lasa-chan. Hehehe. Snowing. Kita mau bikin es teler. Ada nangka, ada nata de coco, ada cincau, ada nanas dan ada sirup marjan, yang markisa dan yang melon. Darf ich zur Kamera zeigen? Papa, kannst du sagen, dass es... Mama, kannst du sagen, dass es ein Eis ist? Ini es. Jatuh. Kannst du sagen, Sui hat es gefunden? Peng. Jatuh. Kannst du sagen, Sui hat es gefunden? Zoe yang dapat. Mari kita bikin es. Mein Höhe! Ja, unser Vogelhäuschen hat auch richtiges Schneedach. Was Junge? Main salju. Mari kita racik esnya. Mein Brot wird voll von dem Schnee. Es serut. Schnee. Ich kann den Eis schenken. Mama, schau mal, du Schnee essen. Pass auf, der kommt gleich. Panas. Panas. Basah. Jualan es, jualan es. Siapa mau beli esnya Mama? Ayo jualan es. Satu lagi. Yumi-chan tahun depan minum esnya ya. Sambil snowing nih. Oh nein. Oh. So, siapa mau kaputt? nangka? Nein. Menta pakai nangka. Du Wow. wieder nicht. Kita gunting nangkanya. Der wird kaputt. Was sagst du? Ja, mach du. Wie hier meine Eisstücke. Wehe, du machst es noch ein. Ya jatuh. Agak ditekan-tekan ke dalam. Das. Menta mau pakai sirup? Melon? Melon. Melon. Mama, Melon. Kamu yang mana? Da. Kamu juga melon. Ich auch dabei. Kamu mau pakai cincau juga? Oke.
Menta mau pakai cincau. Oh, runter. Mama, ist das Jelly? Ya, grass jelly. Wow, tumpah. Pakai milk manis? Ja. Pakai milk manis. Wow, yummy. Ini punya Menta. Zoe, Wie Samantha. kamu mau kayak Menta? Was ist das? Ach so, das war gerade mein Baby. SKM. Tuh, ini punya Zoe. Kocik mau yang mana? Mau pakai ananas? Sie ist da und da. Pakai nanas dan pakai nangka. Oh, Ananas! Ma, habe ich nicht gewusst, dass Kamu das mau Ananas nanas juga? Ja. Immer ein Stück etwas. Kamu juga pakai nanas? Ananas. Was hast du Ananas? Wie Bananas. Ah, tuh. Wie Bananas. Angreifen. Ini guntingnya bersih ya, gengs. Don't worry. Ini punya Bang Kocik. Ananas gibt es so, weil die sind immer so. Kasih SKM. Aku mix sendiri ya. Ja. Oh, jetzt jammert sie. Mantap. Sekarang kita bikin esnya Mama. Kasih cincau. Kalau kemarin-kemarin kita ngevlog makan yang anget-anget, sekarang makan yang dingin-dingin. Tschüss. Ja. Diese Essen Oh. nicht kaltes im Schnee. Ach, Ya, aku kenapa nggak pakai yang Markisa? Aduh, pengen yang Markisa padahal. Nanti deh, nanti yang kedua ya. Tuh, ini dia es kita hari ini. Mantep. Dan Mama lupa pakai yang rasa Markisa dong. Tuh, mari kita santap. Ini punya Abang. oh, gesund. Ya, Menta. Ayo, Zoe. Zoe. Ja, riecht gut. Bitte halten. Mari kita cobain. Sini aku ambil. Also, der war gut. Ja, aber jetzt hier ist schon kalt, wird schon genießt. Tadi siapa yang lihat-lihat keluar terus? Wow. Hm. Man, das ist lecker. Hmm. Das ist lecker. Mantap. Mantap. Dingin banget. Samantha, was ist das? Kokosnuss. Kokosnuss? Nata de coco ya. Kokosnuss ist das. Wollt ihr Kokos? Manis. Jetzt wird jatuh. Jatuh. Selamat makan. Wah, kuyung meja. Selamat makan. Makan. Ya, kan bis. Kalau di Indo minum es panas-panas, di sini minum es dingin-dingin. Bisa diaduk. Nanasnya enak. Yang cincau. Tadang. Nyam nyam nyam. Wah, Wenn ich nicht mache, Makan. jeden Tag. Ist ja süß irgendwie. Oder Mama. manis. Nih, sampai jadi hijau dia. Penuh melon. Oh ya, tuh itu. 1, 2, 3. Nochmal. Ayo. Nah, tuh
2, 3. Kal, dingin. Riecht aus. Kalt. Ada yang nambah. Guck mal auf Videoplatz nämlich, dass wir beim Spielplatz sind. Ketagihan makan salju. Wir haben Fokus, dass ich nicht wusste. Nambah cincau. Schwierig ist das. Ne? Pada nambah. Mama, das war immer ein Mogo-Mogo-Getränk. Mogo-mogo. Iya kena. Nata de coco ya. Nam nam. Mama nambah nanas. Anak bayi ngantuk. The bomb. Sayang, the bomb. Kocik? Kocik? Gimana? The bomb. The bomb. Bilang, es teler. Es seleng. Es campur. Es campur. Sobi malah mainan saja, Sobi. Apa itu? Apa itu? Ada traktor salju di luar. Ada traktor salju. Abang nambah lagi. 3 porsi. Ja, nicht 3 porsi. Enak. Sobi? Sobi ngelamun. Mantap. Kita bilang apa? Makan dulu ya. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Ada yang udah tidur. Habis. Ada yang bobo. Und wie machst du im Sommer, Frühling Schnee? Frühling geht noch vielleicht, aber. Sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Thank you for watching. Thank you for See you next watching. time. Bye. Dadah, nyam nyam. Tony. Nyam 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 Yum, nyam nyam. Yum, yum. That's food. Zup. Anaknya siapa? Ketagihan minum es serut dia tuh, es campur. Tuh mau ngeracik sendiri. Abang aja tadi sampai nambah-nambah. Dan ini titernya siapa? Dapat dari Santa Claus titer. Nah, mam. Nyam 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 nyam. Gusinya udah mulai gatal nih. Cepet banget sih, nah. Jangan dicabut daunnya. Ini tanamannya apa?